Laura, show the flowers that you picked up. Wow! Kaj bomo naredili iz teh rož? Čaj. A kar sami ga bomo skuhali? Odlično. Takole. Wow! Kakšne barve so tvoje rože? V mene vijolične, bele, raznobavne. Kaj pa po angliško? Rumena? Yellow. Odlično. Vijolična pa ne vem, pa bela. Vijolična je purple. Purple. Tako, purple. Kaj pa bela? Je pa white. A se lahko odlično? Jaz vem, kako je roza. Kako? Po angliško. Pink. Odlično. Bravo. Izvoli. Čakaj, to kar ti lahko damo tule, pridi boš nesel v košaro. Evo, in končaj sem. Wow, koliko rož imamo. To bo dober čajček. A se lahko skupaj slikava mize? Bosta tudi. Wow, what kind of flowers do we have? What colors are they? Bela. Bela, super. Ru. Bela. Odlično. Vi. Super, very good. Very good. Are you going to put them in the basket? Good. See ya.